no khasa chisku ma October tal bosi sasini bosi kolphe ne mawo Tripura motharo block office wo deputation keni phaimo ompi gama ku wo naisau ye brok gari no bodi ke take ke o aru mi Tripura mothalet man ni bauye deputation le khemi hasinke Tripura government BC election no somi motewo kheya ungi tomi abono dai fredoye somi motewo kheni ungtho ye brau block wo deputation kheni phaimona se naisau ye bodi ki gari attack kemse ke boro wo question tongpio skang gari phok bang ma ben panji kam gari no le attack khe phia ye mamba ye chini bru ni gari no so ke naisau ye bodi ki attack khe phi skang ni gari phok bang ma ka pa ye lai pai thongmono le ma phok khe ya chama jawo ni chini bru kam mono mangcho se naisau ye bodi ki ye attack khe o mami singke bole chungchong ye lama yu chungjo to si ye lama yu chini bru ke jatik sur jati kangal chini brun ba panda wo khakla ye chaknai kroi chini bru le jeja party o tong pose chemse arumi misil khe nai singke thang lai jawo deputation khe nai ke thang lai jawo sitting demonstration road block ko ching bru le thango ari him pho jesa thang ye tong pho chini bru le joton slek sur se joton slek chemse arimba pandawo jati sunare jati sur jati kangale umba ye chini bruno ben betha kosto sasti pola thowe o buto pokhe thowo attack pokhe thowo arumi bodi ke chini bruni sakawa bodi ke attack ke mole betha khasa ye mato ye no jo to no siri pio